abantu bashobora kuzaba impumyi mu minsi mike igiye kuza. Isi igiye kugira ubwira kabiri. Uyu munsi turi tariki 9 z'ukwa gatandatu 2026, mu gihe habura iminsi mike ngo ubwira kabiri bube ku isi. Dore ibyo ugomba kuzitondera icyo gihe, kubera ko ibi bintu si ibintu byiza nk'uko benshi tubitekereza. Mbere y'uko twinjira muri iyi ngingo byimbitse, menya neza ko wakoze subscribe kandi wakanze like kuri iyi video. Ubwira kabiri ni iki? Nyuma y'igihe kirekire, isi igiye kongera kwibonera kimwe mu bihe bidasanzwe bibera mu kirere, aho ukwezi kuzitambika hagati y'isi n'izuba, maze bigatuma urumuri rubura burundu mu bice bimwe na bimwe by'isi. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'isanzure n'ubushakashatsi bwo mu kirere NASA gisobanura ko ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye bubaho igihe ukwezi kunyuze hagati y'isi n'izuba. Ni ukuvuga ngo gusa no kwitambika hagati yabyo, nuko igicucu cyako ukwezi kigatwikira igice cy'isi ku buryo izuba ritongera kugaragara. Iki ni igikorwa giteganyijwe kuzaba tariki 12 z'ukwa munane uyu mwaka, ni 2026. Kizaba cyongeye kuba nyuma y'imyaka 2 irenga byari bimaze bitarongera kubaho. Gitegerejwe n'abantu benshi biganjemo abakunda gukurikirana ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere ndetse n'isanzure. Mu gihe abaturage bo mu bice bimwe na bimwe by'isi bazabona ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye, abandi bazabona ubwira kabiri bw'igice, aho ukwezi kuzatwikira uruhande rumwe rw'izuba rwonyine. Ibi bizagaragara mu bice bitandukanye by'Uburayi, Afurika ndetse na Amerika ya ruguru. Ikigo cy'Uburayi gishinzwe iby'isanzure ESA kivuga ko ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye buheruka kugaragara muri Mexique, Amerika na Canada hari mu kwa kane 2024. Ni mu gihe ubwaherukaga kugaragara ku mugabane w'Uburayi bwabaye ari muri 2006. Ubwira kabiri buzaba ku tariki 12 z'ukwa munane. Ubu buzaba ari ubwa mbere bugaragaye muri Espagne kuva mu 1905. Umuyobozi ushinzwe ubumenyi muri ESA, cya kigo cy'Uburayi, Carole Mandel, avuga ko ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye ari kimwe mu bihe bidasanzwe bihuza abantu babarirwa muri za miliyoni, bose bafite amatsiko. Yagize ati, ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye ni kimwe mu bihe bidasanzwe aho abantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kureba mu kirere icyarimwe, bakabikora barebera mu kirere icyarimwe, bagatangarana amatsiko menshi. Ni umwanya uduhuza twese n'isanzure, kandi ukatwibutsa ko gushaka kumenya no gusobanukirwa byinshi ari bimwe mu mbaraga zikomeye ziranga ikiremwa muntu. Madame Carole Mandel, nk'uko urubuga rwa Earth Sky rubitangaza, inzira ububwira kabiri buzanyuramo izaba ifite uburebure bwa kilometero zirenga 8,300. Buzatangirira hafi y'inkombe za Arctique, bunyure hafi y'amajyaruguru y'isi, nyuma maze bukomereze muri Greenland, Iceland, Portugal n'amajyaruguru ya Espagne. Abazaba bari muri Greenland bashobora kubona izuba ribura burundu mu gihe kirenga iminota 2, mu gihe abo mu majyaruguru ya Espagne bashobora kuzabibona mu masegonda agera kuri 20 yonyine, bitewe n'imiterere y'ikirere, kuko ibicu bishobora kuzabangamira cyane iki gikorwa. Muri Espagne, ububwira kabiri buzanyura mu gace ka Garcia ndetse no ku birwa bya Balearic mu gihe izuba rizaba rigiye kurenga. Ibi bikaba ibintu bizatuma hahinduka cyane. Abatazaba bari mu duce buzagaragaramo ububwira kabiri bazashobora kubukurikira imbona nkubone kuri murandasi, nk'uko ESA ibitangaza, kubera ko ESA iteganya gutambutsa amashusho aturutse ku kigo cy'ubushakashatsi bw'ikirere cya Javaramble giherereye muri Teruel muri Espagne. NASA, ikigo cy'Abanyamerika, yo ivuga ko ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye buzongera kuba ku tariki 2 z'ukwa munane muri 2027, bukazagaragara mu majyepfo ya Espagne, Afurika ya ruguru, Arabia Saudite na Yemen. Ushobora gutekereza ko ari byiza kubureba, nyamara hari impungenge zikomeye abantu benshi batajya bamenya.
Ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazongera kubona ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye ku itariki 30 z'ukwa gatatu muri 2033, ariko buzagaragara icyo gihe gusa muri Alaska honyine. Abatuye igice kinini cy'iki gihugu bazategereza kugeza kuri 24 z'ukwa munani, ni mu mwaka w'2044, kugira ngo bongere kubona izuba ribura burundu, mu gihe leta ya Dakota na Montana arizo zizagira amahirwe yo kubibona icyo gihe. Ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye mu bice byinshi bya Amerika buzongera kuba ku itariki 12 z'ukwa munani muri 2045. Buzanyura muri leta zirimo California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama na Florida. Ni mu gihe kandi ahandi hazaba hagaragara ubwira kabiri bw'igice icyo gihe. Nk'uko komite y'abahanga n'abajyanama bategura ikurikiranwa ry'ubwira kabiri buteganyirijwe muri Espagne ESA ibitangaza. Intego y'ubwo bushakashatsi ni ugusubiramo igerageza ryakozwe mu 1919 ryafashije gupima uburyo izuba rihindura urumuri ruturuka ku nyenyeri ziba ziri mu ntera ndende. Abahanga kandi bibutsa ko abatuye isi bagomba kumenya ibi ngibi. Abatuye isi bagomba kumenya ko kureba izuba mu gihe cy'ubwira kabiri nta bikoresho byabugenewe ukoresheje birimo amadarubindi yabugenewe bishobora kukwangiza amaso yawe burundu. Aka kantu mugasigarane: kureba mu izuba igihe ubwira kabiri byakwangiza imboni zawe byiteka. Ni ibizwi nka solar retinopathy, ugushya kw'igice cy'ijisho cyitwa retina. Igice cy'ijisho cyitwa retina ubusanzwe nta twumviro twumva uburibwe cyangwa se icyitwa receptor kigira. Bivuze ko urumuri n'imirasire y'izuba byangiza amaso yawe mbere y'uko ubona nabimenya, utanababara na gake. Nibyo bishobora kukubaho rero mu gihe utumbiriye amaso yawe ureba ubwira kabiri. Mu gihe bubaho cyangwa se bibaho, dore uko wabureba. Ntukibwire ko indorerwamo zisanzwe nk'amadarubindi asanzwe yatuma amaso yawe atangirika, yewe na rinete tuzi nk'iza fime. Koresha byonyine ayabugenewe yemewe ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe ukwezi kwafunze urumuri rw'izuba rwose nta na ruke ruri gutambuka, niho honyine ushobora kureba hejuru. Iki gihe warebayo. Ukwezi nigutangira kwigirayo, hita uhunza amaso yawe uyavaneyo rwose, kuko urumuri rw'izuba iki gihe rwakugirira nabi cyane kurya umuntu ashatse yavuga ko wanabihumye. Nitwa Samuel Mugisha. Ni ubujiji kurebera mu byuma byabugenewe bigezweho nka jomere, kamera na za telescope wambaye amadarubindi yabugenewe kureberwamo mu gihe turi mu gihe cy'ubwira kabiri. Iki gihe urumuri rwose rw'izuba ruzakusanyirizwa mu ijisho ryawe, maze ikizavamo rizashya. Ni ibibazo by'ijisho utabasha gusubiza inyuma iki gihe iyo byakubayeho. Irinde.